Egunon guztioi, buenos días. Anaia Rebok, ospatu daigun Eukaristia egin izan jakun opariagaitik, esker ona adierazoz. Nazareteko Jesusengan benetan sinesten badugu, esnatu daiguzan gure bihotzak, eta eskerrak emon daiguzan jaunak askatu eta osatu egin gaituolako. Egia esan, ez dugu ikasi jangoikoak gure bizi iturri maitea lez ospatzen. Celebramos la Eucaristía sintiéndonos realmente conscientes de la gran acción de gracias que esta supone. Si de veras tenemos fe en Jesús de Nazaret, despertemos nuestros corazones, elevemos con fuerza nuestra acción de gracias por sentirnos liberados y sanados por el Señor. Puestos de pie, vamos a dar comienzo a la Eucaristía cantando Igandean dau sortua soa. Igandean dau sortua soa, jaun zeruko akargia. Igandean dau maite egina, munduko lehen eguna. Dana batean eskerrak emon, zeruan eta lurrean. Dano batera eskerrak emon, zeruan eta Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin eta zurekin. Egunon guztioi eta ongi etorriak elizkizun honetara. Atzo gure Begoñako amaren eguna ospatu genduan eta gaur Pilarreko amaren eguna ere dugu. Autor diguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan. Jesus jauna bihotz-urratuak salbatzera bialdua, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna pekataria idei egitera etorria, Kristo erruki. Kristo erruki. Jesus jauna gure alde otoitz egiteko, Aitaren eskuialdean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitulako, gorazu bedenkatuazu, gorespen zuri auspez eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, da
eskerrak zuri. Zebakarri santua, zebakarri jauna, zebakarri goigoikoa Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Haintzan zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egindakigun otoitz. Jainko jauna, izan dagigula beti zure grazia, eta lagun egin deigula azkenera haino. Zuk eutzirik on egiteko prest egon gaitezan beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jangoiko eta bizidata, gizaldi eta gizaldi guztietan. En la primera lectura vamos a escuchar cómo Naamán es curado por la palabra de Dios, recibe también el regalo de la fe y siente la necesidad de agradecer de algún modo lo que Dios ha hecho con él. Erregeen bigarren liburutik. Egunareetan, jatzizan Naaman siriarra Jordani baira, eta 7 bider murgildu zan, jainkoaren gizonak agindeu zan lez, eta osatu egin jakon legenarra, eta umetxoarena baizen garbi galditu aragia. Orduan jainkoaren gizonagana bihurtu zan bere laguntalde osoagaz, eta haren aurrean zutunik esan eutzan. Orain badakit ez dala munduan jainkorik Israelena baino. Mesedez onartu egizu zerbitzari honen esku erakutsia. Eliseok erantzun eutzan. Ala jauna, bere zerbitzari nauana, ez dot ezer hartuko. Naamanek hartzeko eta hartzeko esan arren, Eliseok ez eban hartu gura izan. Orduan Naamanek, ezeskoan zagozan eskero, itzi egiezu behintzat zeure zerbitzari honi, mando bikeroan daikeen lurra hartzen. Gaurtik aurrera edeuzo eta zeure zerbitzariak errege oparirik eta sakrifiziorik ezelako jainko hori eskainiko jaunari izan ezik. Jaunak esana. Mundu guztion da zabaldu, jaunak gaitula salbatu. Mundu guztion da zabaldu, jaunak gaitula salbatu. Kanta jaunari kantu barri, arek eginak danak dira ta harri-garri, bere indarrez da garaile, beso santuan, bera munduan janta jabe. Mundu guztian da zabaldu, jaunak gaitula salbatu. Lur mugetara da zabaldu, zelan gaituan jainko honek salbatu.
kanta jaunari lur guztia, posposi kanta egin txalota irintzia. Mundu guztia da zahartu, jaunak gaituna buscalna. En la segunda lectura nos dirá San Pablo que el apóstol puede ser encadenado y hecho prisionero, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. San Paulo apostoluak Timoteori egindako bigarren gutunetik. Anaia maite, izango goan Jesukristo Daviden jatorritik sortua, hilen artetik biztua. Hau da nik irakasten dodan barri ona, eta honegaitik nago neketan gaizkilelez katez lotuta. Baina jainkoaren berbea ez dago katez lotuta. Horregaitik dana jasaten dut jainkoak aukeratu dituanen onerako. Horrek ere Kristo Jesusek emoten dauan salbamena eta betiko aintza lortu dagien. Sinesgarria da adierazpen hau. Aregaz hilten bagara, beragaz biziko gara. Aregaz sufritzen badogu, beragaz izango gara errege. Hau ukatzen badogu, berak ere ukatu egingo gaitu. Gu leialak ez bagara ere, arek leial dirau. Ez daike eta bere burua ukatu. Jaunak esana. Gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa Lukas deunaren liburutik. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jaunak esana
Sendide maiteok, egunon guztioi, jaunaren egunak barriro ere gogora ekarriko dauzku, aitak bere seme Jesus bialdu dauzkula gure artean bizitera. Gaur entzun ditugun irakurgaiak jangoikoagaz esker honekoak izaten irakatzi nahi dauzkue. Eta orain ospatzera goazen eukaristia horrixe izan nahi dau. Jangoikoari beragandik hartutako mesede guztiakaitik eskerrak emotea. Lo más normal debería ser agradecidos. Incluso lo hemos aprendido como una norma de educación que hoy en día no estila, Vuestros nietos, vuestros hijos, no sé si utilizan la palabra gracias, eskerrik asko, que es una de las palabras más bonitas de nuestro diccionario, olvidadas por completo por los niños. Qué pena. Llama la atención que de los 10, solo uno da gracias. La verdad es que a todos nos pasa un poco esto, y sobre todo nos pasa en lo religioso. A la hora de pedir estamos los primeros, encendemos un montón de velitas, queremos pedirle al Señor que nos atienda y luego nos olvidamos. Nos creemos acreedores ante Dios, ante los demás, de todo. Creemos que todo se nos debe. La vida, la salud, la familia, los bienes, el éxito, el triunfo, todo. Y todo lo bueno, además. Sin embargo, Jesús, en este Evangelio, nos da una gran lección. La lección del agradecimiento. La lección de ser bien nacidos. Es de bien nacidos ser agradecidos. Esta actitud del agradecimiento implica dos cosas muy importantes. Implica un reconocimiento de que todo en nuestra vida es un don, es un regalo, es una gracia. Implica un compromiso. La mejor forma de agradecer lo que gratis hemos recibido es darlo gratis. Es hacer un buen uso de lo que hemos recibido. Por eso, ser cristiano es igual a ser agradecido a Dios, a los hermanos, a todos. La actitud de agradecimiento significa la actitud de alabanza y reconocimiento de que todo es don en nuestra vida. ¿Por qué nosotros estamos llenos de salud y a nuestro alrededor hay tanta gente enferma? ¿Por qué nosotros estamos llenos de paz, de bienes, de bienestar, que desbordamos de todo? Y cerquita de nosotros, muchísimas personas en nuestro mundo carecen de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Significa la actitud de alabanza y de reconocimiento de que todo es don en nuestra vida. Y significa el compromiso y la responsabilidad de hacer un buen uso de todo lo que Dios nos ha regalado. Seamos, pues, como el leproso samaritano. No era judío, era extranjero, que vuelve a Jesús a darle gracias. Aquel samaritano descubrió que había recibido la salud como un regalo. Damos gracias a Dios por nuestra salud. Gracias a la vida
que me ha dado tanto, dice una canción preciosa. Me ha dado 2 luces, me ha dado el oído, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el abecedario, las palabras con las que me comunico, gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha, me ha dado la risa, pero también el llanto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Pero el mejor agradecimiento es hacer un buen uso de nuestros dones. Vivimos la vida como un regalo. Valoramos la vida como un regalo. Cuidamos este regalo de la vida. Cuidamos la vida porque la vida es la vida. Vivimos la vida como una tarea, como una responsabilidad. Ponemos nuestros dones al servicio de los demás. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. En este día celebramos también, como os he dicho al comienzo, el día de Nuestra Señora del Pilar. Expresemos nuestra fe y nuestro agradecimiento cantando Sinistendot, Sinistendot. Sinistendot, Sinistendot. Sinistendo zue aita jangoikoa zeru lurren egilea. Sinistendo zuearen seme bakar Jesukristo gure jauna, ama Virginagandik jaioa, nekaldu eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean jarririk dagoana. Sinistendo zue Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikoa, Santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. Maisuaren jarraizaile izateko nahiaz, apaltasun eta konfiantzaz, gure behar izanak aurkeztu dioguzan aita jangoikoari. Eleiz artzainen alde, que el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos mantengan vivo el don de Dios que recibieron en la ordenación y sean ministros fieles de la palabra de Dios y de los sacramentos. Eskatu deiogun jaunari, Entzun jauna, gure agintarien alde, que quienes ostentan el poder en los gobiernos y en las instituciones, en el ejercicio de su autoridad procuren la paz y la justicia y se acuerden de los más necesitados. Eskatu deiogun jaunari, Entzun jauna, gure sufritzen da benen alde, que quienes sufren el abandono, la pobreza y la falta de asistencia básica encuentren personas generosas que les ayuden con justicia y solidaridad.
eskatu deiogun jaunari. Ezun jauna, gure Gu guztion alde, que quienes hoy nos hemos reunido para celebrar esta Eucaristía, podamos seguir decisivamente comprometidos en la lucha por alcanzar el trabajo decente y así lograr el bienestar y los derechos para todas las personas. Eskatu deiogun jaunari. Ezun jauna, gure Jesucristo gure jaunaren bitartez, orantz. Zenideok egindakigun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoak etzaketazena salbatzeko. Onartu jauna zeure fededunen eskariak eta eskaintzak. Egizu fedez eta maitasunez ospatzen dugun eukaristionek eroan gaizala zeruko zorionera. Jesukristo gure jaunaren bitartez, Amen. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin gora bihotza eskerrak jangoiko gure jaunari. Momentotxo baten eskerrak emon daiogu zan jangoiko gure jaunari, geure bizitzagaitik, geure ondasunagaitik, geu garean guztiagaitik. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea. Munduan diran guztiak zeuk egin dituzu, denporaren aldiak zeuk esarri, gizona barriz zeure irudiko egin duzu, eta gauza guztiak beraren esku itxi. Zeuk egindako guztien nagusi izan zedin, eta zeure egintza miragarrietan beti zeu goratu zaizan. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregaitik, geuk ere aingeru eta santu guztiekin batean, goresten zaitugu pozez abesten dogula. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Osana, 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 zeruko Izenean datorrena.
santu zara bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri, santu egizuz bada ogi eta harta honeik zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol gurezat egin daitezan. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data. Itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nire oroikarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta biztu zara lahamra, zobarriz etorri arte. Hau Horregaitik, Jauna, zure semearen erioza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzu zalako, eta apalik eskatzen deutzugu Kristoren gorputzo dolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gagizala. Gogoan izan, Jauna, mundu guztian zabalturik dagoan zure eleizea. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure arzainarekin eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, Jauna, gure hildako guztiak. Juana Barinaga, Ildefonso Larrieta eta Etxekoak, Francisca Santa Maria, Leonardo eta Maria, Pedro Mari Ordorika eta asmoak Miguel Madariaga, Juan Bautista, Yolanda, Carmen, Bego eta Mariazu. Eta momentotxo baten geure hildako guztiakana joango gara eta gaur batez be eskerrak emongo dautzagu ez. Gu gaitik mundu honetan egin eben guztia gaitik. Errukizaki guzarrengu guztiok betiko bizitza jaritzietagigun, jangoikoaren ama Maria doatzuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan gure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batean goresten zaitugula Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi da gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakaziari jarraituz, bildur barik kanta dagigun. Gure aita zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reiua, egin bedi zure naina, zeruan
bezala lurrean ere, emoi guzu gaur, egun honetako ogia, arkatu gure zorra, geuk ere geure sortu nahi, markatzen dauzegun ezkero. Ez eiguzu itxiten tazioan jauzten, baina ateragakizuz gatzetik. Ateragakizuz jauna, gaiz guztietatik, emoi guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Zeure adozu erregetzan, zeure ahospe ta indarra, orain eta beti. Jesucristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei bakea izten dautzuet, neure bakea emoten, begira zure leizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoi oso leizari bakea, emon batasuna, errege bizizaratan, gizaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emoi osue bakea alkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunarien maira deituak. Jauna, ni ez nazi inorzu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Sugabe Jesus nora, joango garago, zubetiko bizitzako eta jauna dituzu. Zugure maizu zaitugu, zure gidari, zure izagurezat indar eta argi. Zugabe Jesus nora, joango garago, zubetiko eta jauna dituzu. Zure itzez berriztatzen guk zure opari, zure itzez bihurtzen zu gure janari. Sugabe Jesus nora,
betiko bizitzako izahona dituzu. Gracias, Señor, por nuestra vida. Gracias, Señor, por la ilusión. Gracias, Señor, por la esperanza. Gracias de todo corazón. Gracias, Señor, por cada hora. Gracias, Señor, por cada flor. Gracias, Señor, porque esperamos a que mañana brille el sol. Gracias, Señor, por la sonrisa. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por cada hombre que aún confía en el amor. Gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestros amigos. Gracias, Señor, por el amor. Gracias, Señor, por nuestra fe, porque creemos en tu callada redención. Celebramos hoy la advocación de Nuestra Señora del Pilar, esa tradición que cuenta que la Virgen todavía en vida, hacia el año 40, aparece en Zaragoza, en esa columna preciosa de la fe, de esa fe que en nosotros tenemos que irradiar con alegría y paz. Por eso, de pie, vamos a rezar a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pedincatus aies alajam goiko guzti alduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren bakean. Eskerrak ainkoari. Begoñako Bizkaiko erregina, jainko